ଠିପିଖୋଲା ମଦ ଦୋକାନ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ ପାଇଁ ବିବାଦ। ଠିପିଖୋଲା ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ ପାଇଁ ରାଇଘର ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀ ଲମ୍ବୋଧର ମାଝୀ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାପାରା ସମିତି ସଭ୍ୟ ଶ୍ରୀ ତୃପ୍ତିରଞ୍ଜନ ମାଝୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଗରୁ ଗଞ୍ଜାପାରା ସମିତି ଶ୍ରୀ ତୃପ୍ତିରଞ୍ଜନ ମାଝୀ ସମେତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଇଘର ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀ ଲମ୍ବୋଧର ମାଝୀ ଭୁଲ ନକ୍ସା ଦେଇ ଗଞ୍ଜାପାରା ବଦଳରେ ଜାଗା ନିରୂପଣ ରାଇଘରରେ ଦେଖାଇଥିବାରୁ ଆଜି ପୁଣି ଗଞ୍ଜାପାରା ସମିତି ସଭ୍ୟ ଶ୍ରୀ ତୃପ୍ତିରଞ୍ଜନ ମାଝୀ, ଗେଣ୍ଡାମାଳି, ଚନ୍ଦ୍ରମାଳି, ଦିନେଶ କଳାର, ଜୟଦେବ କଳାର, ଦିଶରମାଳି ସମେତ 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆସି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ଅବକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସାକ୍ଷାତ କରି ଜାଗାର ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଏକ ଦାୟୀ ପ୍ରଦାନ ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୀମାଦ୍ରି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅନୁଧ୍ୟାନ ଟିଭି। ग्राम पंचायत समिति मेम्बर आउठी आम अभियोग करने आसीचु कि जो आम गंजापारा ग्राम पंचायत जो ठीपीखोला मद दुकान जो प्रस्ताव दिखाई से गोटे इलिगाल वे रे चली कहीं से जो जगहटा अच्छी आम गंजापारा मौजार आसटा को लिखित आप्लिकेसन देकरी रायगढ़ पंचायत अधीन नि गोटे इलिगाल वे चलती आम होगा देवुना से आम अभियोग करने को आसीचु से गोटे फर्माल नोटिसटा बाहरी से फर्माल नोटिसटा को गंजापारा ग्राम पंचायत हस्तांतर करा जाओ। अच्छा के देती जो इलीगल नोटिस के देती रायगढ़ दे दिया जाइए न के देती रायगढ़ सरपंच दिए रही अच्छा बर्तमान कौन कर बर्तमान आम सुप्रिटेडेन्ट सर्कल आसो सहित कथा आम एक्शन नि एक्शन ने कहू आगर अभियोग कर हाँ आगु अभियोग करा सुप्रिटेडेन्ट सार को दि जाइए नोटिसटा कलेक्टर सार को दि जाइए नोटिसटा कि किसी एक्शन नि